الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أمها لغوة أخون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أذكم مكردوهج مغرب فهم ممسكتوغا كوريادا دروس الإيمان إيمان كموغ درستو ترين ميريوس ميواني حديث ಗೆ ಶರಹ ನುವತ ಹದೀಸೆಗೆ ದೆ ಹದೀಸೆಗೆ ವಾಹಕ ತಿಯಬೆ ಫುಲುನಾ ಹಮಯಗೆ ನಿಸ್ತಿಹುಮ ಅಳುಗಣು ಮಿತಾಗ ಇಶೀಂದೆಲಾಮೀನಿ ಬಿರೆಗೆ ದೆ ಹದೀಸ್ಗೆ ಮಾಗಣ ಮೌಲುವಕಿ ಇಲ್ಮು ಉಗೆನುಮುಗೆ ಮಾಕಮ ಇಲ್ಮುಗೆ ಮತಿವೆರಿಕಮ ಇಲ್ಮು ವೆರಿಂಗೆ ಮತಿವೆರಿಕಮ رسول صلى الله عليه وسلم حديث القرآن فاوا حديث القواني عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معاوية رضي الله عنه جاريه رواية جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث القرآن من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين الله سبحانه وتعالى ميهكن هيو غوتෙ මින්වර කුරවා ෆිනම එමීහකු දීනුගා ෆිගුව වෙරි කුරුවයි ෆිගුව වෙරි කුරුවයි මිතාග මානයකි දීනුගේ කංකං ඒනයන් ඔළුම් ෆිලුවා දෙව්වේ නූනි දීනුගේ ඉල්මු ඒනය දෙව්වේ මේ හදීස්කා බයාන් වෙගෙන් ආස්ෆා එවා ilmaki ei deenuge ilmu Allah subhanahu wa ta'ala aluganu macca baawalebi wahiya adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge mativeri sunnatuge ilmu adi islami shariatuge ilmu me ilmu tawteren emme mativeri emme heyo ilmaki Allah subhanahu wa ta'ala ma'rifa ko denegatuge ilmu ei tawhiduge ilmu nota aqida इस्लाम दीनुगा इल्मवरिन इस्लाम दीन तीन दर्जा का बसवाफावे ए इस्लाम कमा ईमान कमा आदि इहसान कन वत इहसान तरीका मितिन कंतवगे इल्मु एमिहा का दलील तका एक्को बुरहाना एक्को दसुमा मिकेनी इल्मु लिबुमे ए इस्लाम दीनुगा इल्मुगे वाहका हमें एगोतन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मच्चा अल्लाह सुब्हानहु व तआला बावाले इल्मु हलाल कंतत्तका हराम कंतत्त देने गतमुगे कुलदानकं एमिहक देवुं एइवेस मे इल्मुगे तेरें हिमिनिगे वाकमे एहविमा मीहकु इस्लाम दीन उगेनि एदीनुगे कंतत्तं ओळुं फिलुव मसक्के कुरुमकी अल्लाह सुब्हानहु व तआला एमिहक देववा हेवे वरबोळु नियमते हम एगोतन एदीनु मूनु अंबराला एदीनु के कंकं ओळुं फिलुमु एना एक्किबावे गन फिकमुगा वनीनम एई नुबೈ अदि गोहे एमि दीनुगा इस्लाम दीनुगा वरब बोडन इल्म बार ओळुवा फवे एगे एम्मे मतिवेरी दलीलकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिरा फरबदा गोहलागा इल्लवनिकम फुरतम एकलेफाना बावाले बुनु फस आया अलक सूरतुगे फस आया अल्लाह वही कुरवा फवानी इकराउ बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक हुरिहा तकेच्चन हद्दवा कलेग फानुगे वेरी रब्बुगे इस्मु कियवा विदालवाश फुरतमस वही कुरवनी कियवा विदालवाश खलकल इंसान मिन अलक दें यफा अल्लाह वही कुरवनी इंसाना इलाहु गंडु लेकुलकु हेद्देवी मितागा मि गेन्नवनी इल्मेगे वाह इंसान नेगे कमेगे वाहक मि बयान कोद्दे फुरतम वही कुरवनी कियवा विदालवाश एफो मि वही कुरवनी इंसानायन एकमुगे इल्मु कुरिन एगिफानु वा कमेगे वाह मीगे सादस्ते कहर कुरि एरकु नेगेन मि अनहिम बुले बायोलॉजी गा एमिहुम बेनोका रिप्रोडक्टिव सिस्टम नोनिया मिहारुमि विहुमुगे कंत कानूनी इंसान उफेदिगेन अन्न गोतुगे मरहलातगे इल्मकी मीगे सादस्ते कहर कुरि एहा तफसील को मिहुन्ना एगिगेन दान इच्छेन्नो ehnamas insana ufedumuge terega
ena kadat kura marhala tagu tere marhala mi gandu lekole gotuka ena mammage banduga otu ehmima ewaka qur'anuga Allah bayan kurawwa fa wani ehmime ei insana dene nuganai kuringwan ilme ege ma fahum science uga ilmu werin wahaka hoda fa wani noni mi ilmu hoda fa wani sualaki rasulullah sallallahu alaihi mihun miga sual ufadda non islam deena med sual ufadda mihunna kollam sualaki ekale fanaki evves waraka evves ta ko ungeni wadagen befulenno ehennames kihinen he ekale faanu amilla fulan hedi echekkamuga waninama mifada matiri ilme miga himelen ei emihunna kollan je sual de allah wa qur'an iqra wa rabbukal akram kaleg faanu kiyawa vidalu washe kaleg faanu ge veri rabbaki emme dilati wanta ilahi allazi allama bil qalam ilahi insana qalamu uganna devvi ilahi allama al insana ma lam ya'lam ad insana nudanna taketi nudanna kantattan ilah subhanahu wa taala insana uganna devvi en furattama fas ayatu gaves mi bayan kurawani dene gannash hodash dirasa kurashe kiyawash erunne kankainge evves ilmen neti kankamuge macca bas nukiyash ehmim allah subhanahu wa taala kiritu qur'anu gaves ilmu weringe mativerikan etan ayatigga gennawafa egeteren bayin ayata shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm allah subhanahu wa taala hekiwe wodi gannawe e ilah subhanahu wa taala menui haqq wegen alokam wewe hen ilaha ku nuwakama adi malaikatunna ilmuge ahulwerim wes e ilahuge ekkawantakama hekiwe mitaga e ilahu hekiwe wodi gatuma faw e ilahuge emme mativeri em makhluqun kamgawa malaikatum wes ekama hekiwe wadagen ni wahaka gennawa fa ademmi gennawani ilmuge ahulwerim wes ekama hekiwe ekiwe ilmuge ahuluwerinna ilmuge zariyain ekan engene ehme emihun hekiwan bodowana ekamuge macca ehmima emme matwerin ilmaki ilmer midalwata allah ma'rifa ko denegatumuge ilm ilahu ekkawantako ilahan aqida enage hituga bina qur'an gotuge ilmu denegatu ehen ayatiga allah wahi kurawani yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah subhanahu wa ta'ala tiyabamiyum geteren iman vi mistakunna adi ebayekan ilmu devvi mistakun darajatakan ufullevi yarfa'illahu allazina amanu minkum tiyabamiyum geteren ilahan iman vi mihun Allah iman vi mihun mativeri kurawwe wallazina utul ilma darajat adi ilmu libigem wa mihun darajatakan ufullevi ehen ayataka allah hay kurawani innama yakhsha allah min ibadihi al ulama allah subhanahu wa taala ya birweti wa kamuga nuni nuwe ilahuge alunge terein ilmu verin menui kiwe ilmu verin ilahan birweti wa kama qur'anuga bayan kurawwa fa mewani ei allah subhanahu wa taala ki kom faratekkan emi hun dene gannani e ilmuge zariyai ilah subhanahu wa taala ballawa wodigen wa kama hitemme andiri hitemme eterega ena oege qura kamebes allah ballawa wodigen wa kama ilahan evves ecche foruigen nuwakamuge ilmu allah ge sifafulutaka ismu fulutakun ena hodaga e ilmu engifawa miha abadu es birwetiwan allah emihaka de malaikatun kanda aluwa fa wakan ekamuge ilmu engifawa miha birwetiwan abadu es enage amal takamet enage angam berum wa bastakamet ena hitan ena arwa etakecchamedu ena biruganna ekive e hurihaache qiyamet dun enage kurimachan allah subhanahu wa taala gennawa ehme huriha ecche enge miha ayavure nege mihum birweti nege miha birweti un kudawa enge miha birweti un boduwa ayataga allah wahi kurawani qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun halefano idalu washe enge mihunna nenge mihun hama mawani konfade komish qur'an ga allah bayan kurawa zumar surat ga nowana ayatuga
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون كلفان ميهن විදාළු වාෂේ කිහිනෙන් එගේ මිහකා නෙගේ මිහා ඉෆදවානි إنما يتذكر أولو الألباب නසය ලිබිගනේ හඳාන් කුරා මිහු කමුගා නොවේ බුද්ධි ගහළු වෙරින් කමුගා මෙනොවේ මානේ මේ ආයත කාමෙදු komme buddhi huri komme buddhi salamatan huri komme insanaka vesengene mihako kamaka vehegotun ilmu ungenijjaya e nungene mihaka bore ena moluwanaka ena kantatta engeneka e buddhi salamatan huri komme mihako emihaka visne nechchege ehwa allah wahi kurawani mikankan buddhi ga ahulu werinna menuwi nuisnene me qur'anuge madu ayattake mi ilmu weringe makamade ilma behegotun asfawa adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga hadis fuluga etan hadis fulu taken ase bori ilmu ge macca baro aluwa ilmu ongenu ehme mi ummatu ge ilmu verin mi ummata devwa fawa namaki kiyawa ummatemi ehme miyadu aluganu men visnalenje aluganu men evves kamaka medu wahaka dakka kamakamedu bahus kurumugu kuri ekamegge ilmu hodanche ekamaka behe gotum dirasa kuranje ekamegge hagige hodanche ei muslimunge magaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisul qurawa fawe ilmu ngene kujjaga makkama behe gotum man salaka tariqan yatlubu fihi ilma salaka allah bihi tariqan min turuqil jannah allah subhanahu wa ta'ala ge maguga ilmu ungel mattaka magen khiyar koffik miha Allah subhanahu wa ta'ala ena yattaka suwaruge wannane mage suwaruge manna magutabu tere magen ena yattaka fahikod devai ehme ilmaki waki umurakam en echenno komme umuriggaves ilmu ungenen komme duwaki ves aluganu menge hayata ilmi kommes ituru kame geneste duwahik kamuga hadan den vidal hadis kurawani wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilm adi hamakashwarum malaikatun ebekalunge warafulutat faturabwaye kiyawa kudin attaka ilmu ngene kujja attaka ekudin namane emi hakamedu e ilmu gene emi hakamedu ruhi wadage ebe kalum fiya fuluta tiri kurabwe wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard adi ewarum fuduniyan rasul sallallahu alaihi wasallam hadis ka asfawani adi ilmu veriya ettaka ilmu gene kujja ettaka uda bimuga waha ecche enage faafa fussawunge di duwa kore uda bimuga waha bayaku uda bimuga waha ecche adi ege teremves rasulullah sallallahu alaihi wasallam gennawa fawani waki echchege wahaka e aluganu men hita e tasawwarus nukurave fada echchege wahaka hatta al hitanu fil ma e fenuga nuniyamu kanduga e diri ule mastabves ehena yattaka istighfar kore enage faafata fussewmage ده حديث القرآن وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب حديث القرآن ألو ورياغه مچن علم ورياغه ماكمكي ساده فنراغه هندو تريتكوغه مچن وا ماكا ألو ورياغه ماكم muge macca ilmu veriya maavegen wani kiveto ei aluveriya alukan kuramiha abadues enage alukamuga uleni namaz kurumuga roda hifumuga sunna roda hifumuga mikankamuga ei enage amilla nafsal libe faadai allah sawab devani enaya ehnames ilmu veriya mulen tafat ilmu veriya ilmu angenige wa miha ena alukan kurumaiku adi alukan tan ada qur'ane gota ena libifawa ilmu ehm mihun nabes foru kodde ehmima egen hamekeni faadawani ene kanno den ule emmen navesege faadawe ehemme mi hadis ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam handuge misal jassawa febani
algon me saada vilerege handa balalima feneto evve saafu reigga tariyen ege washage taritan hunna ekam nufenna ne ekive eta e handuge aligadakam ehmema e taritakaki ei alukan kura aluverin kamuga waanama ilmu veriyaki e hande ege maane ki ilmu veriyaki haggoge matiga sabit hunna mihunna magudakka ilmu veriyaki misalaki mistakon andirige tere nere alikamu tere genna mihage misal handuge misalo rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi hadis ka genna wafa miwan den evoradi muhimmu kamege wahaka mi bayan kurawani wa innal ulama warasatul anbiya ama kashawarun ilmu werinnaki nabi bekalunge warta verin ama kashawarun ilmu werinnaki nabi bekalunge warta verinne wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama ama kashawarun nabi bekalun dirham dinare warta nukurawai kochetto warta kurevi wa innama warrasul ilm ehlekamako ebekalun algon menna warta kurevi ilme ebekalun avaharve diyaro ebekalun mistaunga macca nune mi ummatuga macca bassawaka mudatake dinare dirham dule nukurav ehnames ebekalun gennevi mativeri risale allah subhanahu wa taala ge mativeri shari'a eilahu bawalevi ilmu ehme e ilmu ungene mihunnaki ebekalunge waru taverinne faman akhadahu akhadha bihadhin wafir den hadis ul qurawani e ilmu hasil koffi miha bodu egen wa nasiben hasil koff ehme ilmu ungeni ilma egota amal kura mihunge mativeri kamge wahaka den hadis ga ekalefanu misale gennawa fawani an abi musa radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalu ma ba'athani allah bihi min al huda wal ilm hidayatu geteren timan kale hidayata ilmu geteren timan kalefanu ekamakage fonuwi allah fonuwi kantawge misalaki manaki risalatu mi shariatu ge misalaki kamathalil ghaisil kaseer bokon ohigen anna wareegge gina ware takegge misal ware gandegge misal asaba ardan e warege fen binganda as ohay fakana minha naqiyatun qabilatil maa fa anbatatil kala'a wal ushba al kaseer ege terega bime veye e fen ohumaffahu e bingandu ege beenun kureye hew gotuga hew rangalo bimikei hew gotuga beenun kurmaffahu e bimun gasta falagen as aroka e bima verive adi bodeti gastaka baavaru gastan hidigen ade wakanat minha ajadib amsakatil ma fanafa Allahu biha an-nas fasharibu wasaqaw wazara'u adi egeteren ehem bimevve ebimuge maccavve se ware vehune efem vehune ei hanafas bimeke ebimuge terega e ware foruye rakka kuri efen adi allah subhanahu wa taala efenum mistakunna faada koddevie efen boy ehem mistakunna efen di adi efenuge sawbun dandu gowan kon hedi fa asabat minha ta'ifatun nukhra adi ek ehen timmana bimakavve sege e warege asar kuriye innama hiya qi'anun la tumsiku ma'an wa la tunbitu kala'an fadhalika masalu man faqiha fi dinillah ehnakama ko ebimaki fene foroi bimevves nune adi ebimuga vinaye gahen echves feli bimen nune mi misalu mi tin bimegge misalu rasulullah sallallahu alaihi wasallam jassawafa mi wani fadhalika masalu man faqiha fi dinillah ei dinuga fibuh veriwa mihunge misale wa nafa'ahu ma ba'athani allah bihi fa'alima wa 'allam enage misal ena timan kalege faanu fonuwi e kanta noni mi risalatu mistakunna for koddi ena e ilmu ungeni mistakunna wes ege faada koddine
එහෙන් ෆොරතම බිමු බුනවණු බිමකි මීනාගේ වාහකේ බුන ෆොරතම හදීස් කාස්වාවනි ෆෙම් ඔහි e fenuge beenun hifa egen gastafala ආරාවෙන් බිමෙගේ වාහක එබිමුගේ මිසාලකි රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම එකමකාගෙන් ෆොනුවේ ඉස්ලාම් දීනුගේ ඉල්මු හෝදා ilma eggotan amaluko ehem mista konnavese ilmu for koddin ilmu veriyaage misal devana bimuge misalaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadise gas e mihunge wahaka asfawe ei kalefanu fonu wonu kanta noni e risalatuge ilmu islam deenuge ilmu qur'anuge ilmu hadisge ilmu me ilmu ta eki jiluta ka for koddin mihun ehennam se mihunge kibaga e fahumumuge e denegатumuge kuladanakan nemmihu ehenname semihun ecchi hidu dasko dentivi mihun nan ecchi forokotti ehmi rakka kuri bimeke mi gunani ehemme emihun nan egen hukuntan nere denegатumuge kuladanakan libigen numa ekwes e shariyen emihun rakka terikon emihunge hituga rakka terikon dengo jiirutaka forokoddi ehmi malgonu menna ummatuge kuriga ilmun faratun fennane bay hadis ilmure mashhur hadis ilmure ebe kalunnaki figu ge gotum ma mashhur be kalunno ekam ebe kalun etam miliyanen eta sateka hadise hitun ege sanadayako daskurawwa den ajiru taka for kodde ehmi ma ehn hadise ga asfawani emihunge wahaka nadhara Allahu 'abdan sami'a maqalati fahifidhaha wa wa'aha wa addaha Allah subhanahu wa ta'ala timan kalefaanuge arihu timan kalefaanu vidalwa ecche ado essema fahu e rakka teriko hitu das kurawwa ehem mihakan eti for kodde mihage moonu mati ali kurawwa farubba hamil fiqhin ghairi faqih fahariga ena e ufula ecche ga onna echen ena ya noni ayatoke onna buna ecche noni hadis ga buna ecche emme forihama gotuga ene nuis nidane ene ki fahumwa figu veriya kan novedane warubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu min fahariga ena e ufula eti gos wasil vedane eavore molu kankam visne miha ehme mi devana bawatuge mihunge wahaka timwana ba mihunge wahaka mi hadis ka bayan kurawwa fayawani emi unnaki e vehe warayakun faadaibes hodi bayin nune adi emi unnaki ehem mi unnabes faadaik koddin bayin nune ege baduluga timan kalefaanu e risalata kagen wadagen risalata moonu amurala dekolu hedimi ehme me ei mi islam deenuge ilmun dekolu hada moonu amurala miha ilmu ren bayan korawwa islam deenuge ilmu debayaka behe maagan puratama bayaki komme mu'minaku e ilmen ugenen jeheba eyaki ainiya farle mikiyani komme mihege macca ekankam wajibu egenwe ebaran ilmu ungenu ei Allah subhanahu wa ta'ala ki kom faradekkan denegatuma tauhiduge ilma aqidage ilmu ungenuma hama egota alukanta qur'an egon ungenu komme mu'minege macca wajibu egenwe namadu quran annani namadu qura gotennege namadu ga kiya hsennege ehem vejja enaga macca wajibu wane ekankam vi emme awahaka daskur roda hifanje wagutennege roda gelleni konkantatta ukamennege harukani kihineka mikankan ene jehene ungel hajj dairu hajj wani kihinek kamennege hajj gossa den ehem mihunge faratun ehem veve bori baifa bay befulun asa bor bonefa eta me kalu geege washan mihun emboredi timanne semburuni emihama hingafurikanta ta washan mihun emboredi timanne semburuni den wakisa hun timanne gelliche emburun mihun ehme misaba kanta dani ekkala ilmu ungeni fanuwat e kite muskule umrakat dies enge mihun karin ahagen olon filwanje ehme imam bukhari vidalo fa inna bahigga inna ekale fanu vidalwane ilmu veriyaku nuni mihaku boda kan fila deumun nuni eneka ilmen nulibe ehme timmihege faratun ilmu hasil kuranje hene e ene bore dal level ge mihunge faratun wes ena ekkongule mihunge faratun wes ade ene bore mati ungeli fawa mihunge faratun wes ena ilmu libigannan jehene ekamuga ena boda vejja ena ilmu libe mihunge tere nuwana ehin bayfar algonu menna wagotaki muskuli umrad diyama nuni algonu menna bore hagu mihagu fenijjenama
ඒන අද කිතේ මොලස් ඒන කාරි වාහකෙන් අහන් සුවාලෙක් කරම් වෙස් ලදු ගන්න ඉල්මකි ලදු ගන්න ජේවර කමෙන්නෝ ඉල්මුග ලදු ගතු මෙන්නේ එහෙම වීම කුරීගේ සලෆුන්ගේ අරිහුන් ආස්ෆාවා වාහකෙක් ගවේ මුස්කුලි උමුරුගේ බේෆුලකු මිදනි ඉල්මුන් ගැන දියාම උස්තාද් මිබුණනි මීහ දස්කොගෙන් අන්නාශ අනෙද්දෝ දාර දහෙන්නෝ අනෙක්කවස් අනෙද්දෝ මිගොත තින්දුවස් වීම එක්කල මුස්කුලි බේෆුලා මිබුණනි නේ තිමන්නේක ඉල්මෙන් නොංගුනේ නේ තිමන්නේක මිකමෙන් නොවාන නේ එකම මායුස් වෙගෙන් හිඟාවදිය මගුමති මි ෆෙන්නනි ෆර්බදෙග්ග මච්ච ෆෙන්තික්කෙත්තලේත නොනි හිලයිග්ග මච්ච මිතම් ෆෙනොන්ගිර මින්නනි හිලයින් අඩිවෙෆයි ෆෙන්තික ජෙහෙතන් අඩිවෙෆ දැන් ඒ හිසාබුන් මුස්කුල් බේෆුලා හිතන් අරනි මිගා මියකි හිලාග මච්චන් ඒ වෙට්ටනි මඩු ෆෙන්තික්කක එකම කොස් එත දුවහකෝ ඒ වෙට්ටි එතන් එවණි අඩිවෙෆයි එහෙම තිමන්නේ වෙස් ඉල්මු උගනේ වේන දැන් වඩාගෙන ගදය මසක්ක කරවවා බොඩ ඉල්මු වෙරියක මේ වඩාගෙන එහෙම ඉල්මකි mi hadis takuga aliga alugonu menna ige emme bodu echchaki mi islam deenaki jahiluge kamuge macca binawifawa deene nunka mi islam deenaki ilma burhana dalilu tawge macca binawifawa deenekka rasul sallallahu alaihi wasallam ge irshad taka ekalege merman allah subhanahu wa taala ge basfulu takun alugonu menna mikan war rangalan ege emme rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya muhatab kurawwa allah subhanahu wa taala wahi kurawani قل هذه سبيلي أدعو إلى الله كليك فانو ودارو واش ميتمان كليك فانو गे मगे أدعو إلى الله تمان كليك فانا تباوي ميستكم الله गे मगा गोवालनी على بصيرة فاړو ගෙම් වා අලිවෙ ගෙම් වා හැකිතවගේ මච්චෂ දලීලු තවගේ මච්චෂ الله وحي قربني ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه كليك فانو गे ربوගේ මග ගෝවාලාෂේ හිකුමතා මවඋිදතා රිවති නසීහතයි වජාදිල්හුම් බිල්ලති හිය අහ්සන් අදි එමිහුන්නා ජදල් කුරවාෂේ එම්මෙ හේවගතු එහෙම ඉස්ලාම් දීනකි හැම හොරලාෆකා මීහක කියා දෙවෙන එච්චෙන්න ඉස්ලාම් දීනුගේ ඉල්මු උගෙනි දලීලු තක ඒගාවා හුකුම් තරංගල දනගණගෙන් නෝනියාමු එහෙම මීහකන් ඒ උගන්නා දිනුම් හේවෙගෙන් නොවේ එහෙම ඉමාම් මාලිකුගේ අරිහ ශාම් කරයින් වඩා ගන්නවනි බේෆුලක් වඩාගෙන සුවාල කරවවනි 30 එත සුවාල කරවීරු ඒගේ තෙරෙන් ගින සුවාල විදාළුවේ කීකේ ලා අදරි නේගේ දැන් එන බුණනි තිමන් ගොස්ස ශාම් කරාගේ අහුළු වරින් කාරි කීකේ හේ බුණානි ඉමාම් දාරුල් හිජරාගේ ඉමාම් මාලික නේගේ හේ බුණා උනිම බුණා විදාළුවානි බුණාෂේ ඉමාම් මාලික විදාළුවියේ නේගේ එහෙම නේගේ එච්චක නේගේ බුණා කෙරෙන්ජේ නිල්මු වෙරියකම් වෙච්චේ තිමන්න ෆෙන්න ගොතේ මිගොත ඒති අඹුරාන් කියමුගේ බදලුගා රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලමගේ ඒ බස්වල නොනි මේ එකලේෆාන අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බාවාලේ වහී බස්වලා ඉබ්බත අලුගණ මෙන්ගේ අමල් තබ්බස් පහට්ටන්ජේ ආදි අලුගණ මෙන්නකි ඉල්මු උගෙන මස්සක්ක කුරා ආදි මරුදුවහා හිසාබ වෙස් එමවුගා සාබිතවා බයිකමුගා ලබ්වාෂ් واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته